Lapho kunomcimbi khona kuno-anti ofuna ukushaya umthetho, ufuna ukushaya umthetho ukuthi ukudla kuzophumwa ngobani. Ngisho noma kuchasha u-catering ufuna kube nguye otshela i-catering ukuthi iqale ukuphakela abantu ngobani. Noma kuke kwenzeka-ke kwaba nesihlobo esibuye ekudeni sesifika sesilambile, sifike sibiza kumantombazana lelo khaya la kunomcimbi khona lithi hawu safa indlala, sicela nje ukubambisa ngaphambi kokuthi kuphakelwe kudle wonke umuntu. Hayi usesiloya benozwelo akhiphe nje ukudla athi hayi dlanini naku sobaphakela. Uzawuvela loyo anti sekathi ngubani lofuna kumsanganisa, ngubani lofuna ngiphambane osophakele abantu ngingakasho. Ukudla kwe-catering kuphuma njani umakoti nomkhwenyana abazoshada namhlanje bangakadli? Hayi uzawukwata kusengathi nguye obhadale i-catering. Athi aphuma naba bobaba kuvutshelwe utshwala besiZulu. Uzathi kulabo baba nina solo nihuqa utshwala kuze noyi-1 part kwene ngimbona gida la ngizokuvala lo tshwala. Ungafunga wena ukuthi wakhe lo mcimbi. Iskhiya se-call room silenga la, iskhiya sekamero elinamakuku nama-vegetables silenga la ntanyeni. Akafuni ukuzwa ngamuntu, ushaya umthetho. Ithende ukuthi kungena umoya ethendeni nguye okumele asho ukuthi ithende alivulwe ngakuphi ngoba abantu ethendeni sebezwa ukushisa. Uma kuke kwaba khona umalume ohloniphekile nje emndenini futhi ocabangayo, orizinayo, ufuna yonke into ihambe kahle emcimbini, uzawubona ukuthi abantu abanengi aba-athende loyo mcimbi abajabulanga ngenxa yalo anti lo sovala ukudla, uvala utshwala, akafuni ukuvula i-cold room lapho kunotshwala nama-cold drink khona. Hayi uzambiza athi hayi bo sizakele, vula i-cold room bantu bathole into zokuphuza. Hamba otshela abantu be-catering bacala ukuphakela sekuladi bantu balambile. Hayi nedi ngoba sekukhona umtshelile ukuthi enzeni uzawukhihliza inyembezi. Ngoba mina ngibuya ekhaya lapho ubaba khona angasebenzi, mina ngizalwa yisiqhaka. Hayi ngoba ngizalwa yisiqhaka ingakho mina ningikhulumisa kabi, ngiyahamba. Uzawukala ngiyahamba, uzawuduba hamba yothatha ibhegi. Mehlo sewabovu ziyehla inyembezi, akasayisuli nalezo inyembezi, ufuna abantu babone ukuthi yena bamkhubile. Uyahamba uyothatha ibhegi, uyaphuma uyahamba nguye lo yaso ufuna ke emateksini nabe bamnika ilift khatheza so bashiya ngemumva so yancengwa. Hayi bo anisizakele bekathi nje umalume akuqale phela kuphakelwa, hayi ukuthi bekathi uyakulawula noma hayi yekeleni mina ngisalwa isiqhaka ingakho ngihamba, ingakho mina ngingalalelwa ngimi antomdala, ngimi usesomdala walana. Hayi uzawuncengwa aze abhodle athi angathula-ke lokuthi manje sencengiwe ukuthi angahambi, sekhathi akhipha iskhiya se-call room nesikhiya salapho kunokudla khona. Uyasusa entanyeni-ke uyasinika abantwana ukuthi bayovula, unika i-catering i-permission ukuthi hayi sengaphakela. Bese kuba khona labo bhuti nabosesi uNkulunkulu wababusisa ngemisebenzi emihle, bahola kahle. Umcimbi ngekhathi bamenywa wabatshela kahle ukuthi hayi umcimbi uzoqala 11:30 kodwa bona bazawufika nje ngabo 1:30, 2 ntambama umcimbi soyovalwa, sekusondele nje ukuthi uphele. Bafike ngemoto yonyanyavu bayipake ngaphambi kwalapho kunomcimbi khona. Uma kunethenda nje bazayipaka nje eceleni kwalapho kunethende khona, bashaya umusic wabo bawushayela phezulu. Noma ngabe kuloyo mshado noma kuloyo mcimbi owenziwe bekunetheme ukuthi hayi i-theme is white and yellow, no, bona bazawufika nama-jean amnyama nezikipa ezibovu, bakhiphe ama-cooler box bawabeke phambi kwenyanyavu lemoto abeze ngayo, badumise umculo, badlala umculo nje bawudlalele phezulu. Abanendaba ukuthi phakathi kune sound system ecashiwe,
idlala umculo othile phakathi ethendeni uyazwakala lapho bahleli khona. No, bazawushaya wabo umculo, baziphuzela utshwala babo. Abanendaba ukuthi ngubani kulelo khaya ophethe isikhiya se-cold room, ngubani ekukhulunyiwa naye ukuze badle. No, bona bazishayela nje into. Ungafunga ukuthi bantu abebandlula. No, bebangandluli, bazile ngalo mcimbi bayiplana ku-WhatsApp group yabo eseparate ukuthi no, thina kuloyo mcimbi esiyakiwo walapha ka-anti banibani noma kamalume banibani sizawufika sigcoke ikipa ey'bovu namajini amnyama, asinendaba netimu yabo. Alright, ubani uzawuthenga utshwala obunjena, bayiplane nje bafike ngaphandle. Uma bafike nomntwana omncane kuza bazamthumela ukuthi ayocela ukudla noma utshwala phakathi. No, abanendaba ney'khiya zama-cold room nokuthi ukudla kukhishwa ngibani. No, umntwana omncane abafike naye uzambona adla amazimba, athi angadla amazimba bathi uyayifuna ultramel nana, uyayifuna ultramel. Bamphethele zonke iy'biliboco zifakwe esikhwameni esithile, ukudla komntwana okumnandi. Bona ungababona bavula ama-KFC noma bostiyezi. Mawuthi uyasondela uwomndeni uthi awu bayanibiza phakathi ukuthi sebayaphakela ngenani, hayi baza kuphendula ngelikade. Wathola bakhuluma ngamathenda. Ya, uyibonile le tender advertise lapha ku-The Star newspaper. Ya, hayi mina ngisamile manje uku-applyela amathenda ngoba ngilinde i-invoice yase-Eskom ingidelayile, and manje le mali bekumele ngiyithole lapha. Bengifuna ukuthi ngiyoyifaka kule business lami le-fish and chips. Nalo liyaso bakhuluma nje ngey'mali, bakhuluma ngamathenda, ngama-invoice. Awufika uyabalinda bacedela bakushoyo kungikhathi ucala phasi. Hayi, bayanibiza phakathi bathi sebayaphakela nani ukudla kwenu ku-ready. Ngabe nifuna utshwala nisho sizonigibela.